Meda seme mwakwa babi me Adom TV Badwam na o hye de edu so no me wo Dr. Sharp enso ewa ha ye da doctor enso ase afi etwemu ye ne ye adwuma afi nso wasaba ene ye adwuma na wo se ye de aseda ema no ne bi nso nkọ emfama ofi sesa woni no eni nsa wo so a won se nya hoden no ensa ma afi mu ti ye da mu nyina ase ye da mu ase papa ye bompa ye se afi bibia nso ebekọ yie ti dog Yamu afishia pa. Enko mesan. Afisa se na nkwane ahode wo ho. Bebere afi no kura enuru. Saa. Yeda senso ene wo mu a afra se wode eboa ye nti ye gina ye na so. Mate. Me ka se afi ya se nya hwefo foforo wa Adom TV so. Nti me ka Dr. Sharp no kura no obi hunu ye hwan ye hwan ka wo so kakra ekye. Me da se Dr. Sharp ye obi a CS Sharp de a ni din na nkasa no de Reverend Dr. Mosinyako be Sharp no kura kata ni din no so because ni bibia na ekontem dwumadi a etimi firi Ghana hanom etimi kwa amanone a enyeje a everything a obia kura nim se ade we se eyekondam no oba e wono ma mitimi hwe sere what you say ye hwe sere because ye hunu se ebia yade what dey make you sa na ye tie na ne memma nkrofo bi apo ama ebi mu astarte Adom ho obi wo krampa anya na mo bi ana obehye da tu what you say kasa na mu no omo ye serious no bete nsem ase no mahu ne wo so omo ye mo ani na wo se wo hwe we su a ye mmo yade bi enya bi yare wanu na wanu bebre yi wahu category A any B nyina no eye yarewa o ye ntimi mobo emre ni ntibi so na gu akira an ye ni nyina gise achacha kwata ena mumu pena Sharp enye ma me papa wutie men chane so ade a yanso ni obregu se obi abregu ana ye de kentensi wonom se konsuo gum na fa fele no ma masa yema yade ahi $1 billion to abeka se wonye enya de a wunim se kenten no ebeye ma me pa ke o sa na tie se me kire wade o wo afi we ya yasim no mo wani nyade na hu nioma na hye nioma nso ne kura ne sen ne ayare no me pa twa ya wo bompa ye fa ne ho wo na wo de no kwa no bompa ye fa ne ho na ono nso so a wonso ne da bia wode wuchina ese wo anya yi kura woni wono ma se ono nso bompa yi tia no wote ne mecho sesi afia wanu mi se afia on wo wanu mi na se mawia ofun na bompa ya kire nyame o wo frɛ hwan o ebeye na menwia ofun na ebeye anya adwuma wate ase bebre wono ma yade na ayo mo no omakodi agrobi wo sunsum yade no ni basic ankasa no ni entia Dr. Sharp ntimi mese yade a odi ba yeye no ize no hu bra dwene ntia se so obi agonta ma medi 6 minutes penalty before su bank obi on mo baba na ska no oti ase oyama na wo ko no ntini ye jeji ansa ye wo aduro no bi wo kora mpa yade na etimi de twen kolase no ansa na yede ben yede ama enso na no kura no na ne buusa okwa wankasa baba nra se ebi mu bebai obi wo no ma odwane 6 months onim se ya hwe na wie what you say o be ma me ayi apanche good morning se de enso a eno obasa oni maduro obasa mesie sika na yege ne na no mesie age ne sa me pa to odi mi oye soja ni oye police ni odi mi ka betua uko china na obo hu se sa ukodwa bebre anase mienu a ena uhu ni e ben etimi ba enti bebre wono ma yede wo mu chini for yade no wono tumi ayi enioma waye enti bi wa bayie bayiburu nsam ne ade enti wa ma kwan ma wo mfa no nko ba bia eye enka yensami nka eden afia me be tro challenge wo mo fidi kase so a obi agidi so se me be ye dro wa anom na sa anya ya me so mo mfrɛ o ana me boa o mo frɛ kra me tia mo ska last year na okay this year to aso bet man $1 billion me ya
me ya 100 yi kwa obi amfrɛw minim me abroni ba me firim kransa ye fire ne kranka me na nam aben minim haban ene ne aye enti bi fa obedu onom no ye sai nuoma dwumadie na nkasa no apam na kase no ye sai no firi ho enti disia no wono yere te onom a wo bampa ye tia no no ama ono nso bobi tia me ye bobi tia me kire mma so mo bi tia ebe kura me ye be ma bronsa me du om be ko ba bia nye wate ne me cho enti ne ya no nyankopon be som sa na ye de nantiu no obi onom a ode ne sa afi ne ya sha ase no masa eni agro eni concert yasem afiwe saa time we say nya yi ba the fire site na ayi dia omoto saa prempra na no wabre ache yade ne hanipa ana yade no mesise nipa ona de ye no ho a so amfa na ma Dr. Sharp wa o bregu ana me waduro any 2 minutes abofo ni amodi ntiri me se me ye do ma na nya me do sika be ma aya tie so obeti bia e wo baby a mesia ma 150 million tetedia no 15,000 Ghana cedi man fa ma wa report ma police fo bia wa round bia and 15,000 tetedia no 150 ma boy no na masia ba we and 15,000 me de kwanya kra obi anya ba akompo what ya say gise bia me amesise ya mfidie bi no mo no ma ya kwa yi wo so ba ya 3 years nipa ba akokura mpo ensi ho sesei wate ne meto ya oho beto gesa me mo adura wanom won aya na me de me galon na kire we ye galon we ya nipa hu no yade akese paa bi wo anu ma ekosi sa ne de begu e mama bi wo anu ma de sa yade no kokwalebu a me na me ka tyo se ya de wo tu bibi so anase we a every week bia no bia wanse kura no ya de wo tu machine so anhwa betima se be ye 600 sa kosi se bia be wanya se eti akonso bet ye ma ebe ye de be etimrika gidigidi mi misa mpo se ho ya na sesei enu ane se wanum ma minim se wo ho nto wa minim se wanya de be wanum na se ba se wanum ebe bibi nso ye ya fe na me be fi mani ase ankasa kaso be fi na ni ase Sharp be fi na ni ase ankasa adekodi enti a ya de no entimi nya de be enkoye ene bi nsi ho ya on mo bi aba eye ni jenko a what ya say man ba akukura de sa ne ba wo se ya de wo se ayi half kura na mo kire na adom na mpe nkrofo bi kire no man ba ho ya de no wo se asme ku ne yire na ne ba sa 6 months ni sa ya ma na duro me kura de me nipa no doso ntimi ya madwuma wi a ma sore ko akura no ho ya nira opese duro obagi bia ma no for se obeye de ben o ko school nti what ya say na me so o mama ni mienu we oba na se yi a ye beti mayi no oni ka bia ohun ni ade na tie bet ya ni e ma na duro se dia stubborn ayi bia ma me papa wutie me Sharp say ni awodi akini a ube hu nkrofo na ya pro ma me jai me na me ka kire o me si hu enai bi ni ade a yetimi yama ni yeyi na ntwinam odwan ayi ya friends aponche meet bi abedo beye 2 years ntimi o bi o kra o ma ya me hwe what ya say because bi o me timi tua me enzuom nam kra because maame enye easy bet ni obi ade bebe obi ano ebeko enya aba no nko na me de sayade me kita sunsum ni abofo a omoden men ne broni ba me firi kransa ye firi ene kranka a buru nyina sunsum ni nsuo ni bibia enua mepo eta machi a me kita abofo creator kokroko kakraka the dima chesa nankasa a ontomfom oto a wonfom mabofo ndi say David na David won krofo bi Bible say omo animu no ete bia no te say jata na omo aye left na wo de me yema AK47 no no mfa boba se ni enkasa pre o de boba no be yuti afiri ho na AK no nza kore bia wa no nza kakra ma na sheki ebe to afum me na me ka kiro sa na magbofo ne te enti me ni America se kusi ate kwa nchan se onimriketu a no okukuduro obi entimi taranje Sharp 2 million ode ye na dwuma emreke ne sese ye rekoso ne ekita no
Jesa mi ankasa no maserabofo no bia ma na sei adura me de ya adwuma no de ya de man sesi ase we fama na afia anya yo hwe woni me kan bet woni ma de kodi ya de ya kan woti ase ai obi odum krampo timi ba ne wotimi kire no enso bi odum ade o ya no na ye ade kakra bi na abekere bi okrampa nsuo gata da ni fie nchen ana nsuo da ho ne oye wo mu no nsuo no gata no kulati man ya de bet ni pa bebre nim ene ya burumpa ya na sese 31st or night unim krofo akoye fast ayi prayers o man ko baba ifotu religions na yesen mu na mo aya mo kan muro ba yi bro ade achi ya na obi anwuye my contact na other room me wa kasoa every day bia me ya adwuma oba mo no mafa kasoa ka sa obesi wo overhead wusi overhead one ma faka sa oko new market naka so obesi wo ADB bank eya ba akopɛ ADB bank Agric bank wusi one ma ko anim ketua bi say ya onsa right to a fitting shop bi wo ubonse fie fefe bi green one esi ani fitafo na share wo hodom na sharp wo uba consultation tie enye ska de be ya duro no consultation te sa wo je card no eye 200 Ghana cedi anatete de 2 million na waboa ho fo yade na wo yare no nti uba na oboa na nso a me wa duro nti no mema wa duro sei sefako na mbato ye mo ya duro ba ko a wo na odi mirika be kwa kope bosia se o pe no credo me number no na emre number se no ana o TV na nim no 020 WhatsApp de na me ba ma 020 489 7454 020 489 7454 baako so ye 0266 14 another 146 9 0266 14 another 146 9 050 554 1996 me the doctor sharp the team chesa eda say pa na mamenkai wo say Ghana Post guso anso wono on box o niema na dia ma ba bia wodi ko bia say Dr. Sharp professor ode niema ema ne ekọ ehene yenyu su Ghana Post no be ne kama nso ade akoma nipa no na boboa no pe ede ama Ghana Post say Europe na professor ode call UK USA, Australia, South Africa, Asia, and African countries. But be our person odi adroye bi komo bi. Ene Ghana Post for ninsa also. And now me mukrano. Opeso yo bi adroya. Ene Ghana Post for enkasa. Fred WhatsApp number. And I say WhatsApp number 0542 527 004 0542 527 004. And I say Ghana Post GH. _ Facebook, Instagram, Twitter, Okohono Munina, Ghana Post wo na no one more edi and so say dry fish na person de ko kotodwene nwa nwuramunam o ma package ne kama abofo no kran te say no no wa kekere ne sa bibia wodi ko bia Ghana Post be ne kama edi amount Kingdom Herbal ewo enuro bi te say Kingdom garlic bitters and the capsules ya boy boost your immune system no edemaye ti yade bia ba so a esan say immune system no wa hoodin ti na edi ne so enkunim wonum bia boa sugar level no ema eye ne kama wo mojabro so na wonum Kingdom garlic bitters ne capsules no a hu say manage ne fine enso edemount New Kingdom ginseng power capsules and memedru mema no mo energy ahoden ye betimi aboa wo mo adwuma bi e de be ma wo mo no obohunu say meme wo mo ye ne dika pa mesro hwehwe Kingdom Herbal Center e wo Kanshi drug lane na enu amaboswe kokope bito e wo ho na emwa na sa wo pharmacy chemical na herbal shops bi emu a ubenya Kingdom Herbal mixture won mu nro ahodo ni nyina bi so e wo ho for 0536 149961 0536 149961 and 0303 939987 Kingdom no challenger
Franco Trading Enterprise nso enie eya leading mobile phone accessories ene electronic retail outlet kese pa enti niema bi a wo pe say Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs a range from 32 to 55 inches no yanko Franco Trading Enterprise na wono mo maye papa ni bi your tabletop fridges nso ewo ho your Franco air conditions and also range from 1.5 HP adequacy 2.5 your CCTV cameras and so ntinya bi bo office wo fie na fa hwe wo bambo emu ebri bia ba bia wonam bia no esan enu nti wutumi ehu sorry eno echi nso se eye phones ene ho akade bia nso a oborura mu ewo eye Franco Trading Enterprise a ubenya bi frɛ 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise for any call Google Play Store na visit one website no www.francotrading.com Franco Trading Enterprise still phone papa fie ya we nose mask no na emwaye ye do omo ase omo adaroma na yetumi ede yenkomodi ahodo yi etumi ebro medidi afia amankwa tamaklo wahu se afufufro mu ane yasie enti yedi nkomo ebetumi aboa ye ama ya afe no bibia hyase no ade kwa wie bibia be ye kama ede ama ye hia kwasi ensia na wone sofo pani sofo apiaje ba be di nkomo pa nti twen asa nkomo no tie bia ebeboa wo no fie ene odache medidi afia amankwa tamaklo